O, zdravo momčići. Ustanite i pozdravite gospodina predsjednika. Panjković kaže da hoćete neku paru. Pa nije neku, nego 50 po plakatu. 50 dinara. Pa jest. Za jedan zalepeni plakat. Pa tako je obećano. Ja sam mislio, momčići, da vi to radite iz ubeđenja. A, nema to više, gospodine predsjedniče. Ova nova generacija odmah to. Koliko plaćeš, maturi? Matori. Pa da, bilo tu i drugih izraza, ne pominje sad. Rečeno je 5 banki. Pa da ih nađe, Panjković. Ma svi su oni isti, da vam kažem, bez kućnog vaspitanja, ne poštuju starije i samo i par interesuju. Kako se zoveš ti? Miloš Panjković. Panjković. Miloš. A ti? Slobodan. Da nisi i ti Panjković? Jesam. A da nisi i ti Panjković? Jesam. Miomir. Mijomir Panjković. Znači, Panjković, Panjković, Panjković. Pa dobro bre, Panjkoviću. Da vam objasnim. Ćuti. Angažovao si svoju decu Pa kad niko drugi nije hteo, da čerupaš partijsku kasu. ali radili su pošteno. Kao stokam. Izlepili smo 240 plakata. I to puta 50. To mi je 12.000 dinara. Vrlo sam negativno iznenađen, Panjkoviću. Da vam kažem, to nisu neke pare. Nije stvar u pare, Panjkoviću. Ćale, Čuti bre! Predsjedniče, Ćuti, Panjkoviću. Ovo je stvar za izvršni odbor. Beži. Ja sam narodu obećao iskorenjavanje ovakvih pojava. predsjedniče,